आज चाहिँ घुम्न आएको यति रमाइलो ठाउँहरू रहेछ। ए बाबा हो। Hi. This one. We are new friend here. Look. It's big. Yeah. I said introduction. Oh my God. Hi, I'm from Philippines. I am from Sri Lanka. From USA. God is blessing for us. Look, here is. Like के भन्छ किमु किमु. What kimu? नेपाली. The white one. This one is sweet. नेपालीमा यसलाई किमु भन्छ हैन? राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँ। This the bakery. Wow, wow. How much is it? How much? 2 and 3. It's expensive. आइसक्रिम कति महँगो हेर त। Then what's other खान things सकिन्छ here? सकिँदैन। Don't have money, come. You have money. Mini market. Thank you, Rupa, for this. Too much cold here. Snow. Snow. Snowing here. आमा यति राम्रो ठाउँ रहेछ। आज मेरो मुड फ्रेश भएको छ। लु हामी चर्चमा जाँदैछौँ। चर्चमा गएर ट्याक्क लागेर यो चर्च है, साइप्रसको चर्च। आइम मेकिङ युट्युब न। यहाँ बस्ने छहारी पनि छ। Alphanet, internet. ल चर्च हेर्नु त कति ठुलो छ, बस्ने ठाउँ पनि छ। अब हामी चाहिँ घर जान थालेको गाउँ घुमेर।